Prijemni ispiti za fakultete se uveliko bliže, a možda upravo sada neki srednjoškolci donose najvažniju odluku u životu, donose odluku koji će fakultet upisati i čime će se baviti u životu. Po tim povodom ovog jutra mi smo pozvali profesora Valentina Kuleta. On je ovog jutra sa nama u studiju i sa njim ćemo pričati o, boga mi, najtraženijem i najisplativijem zanimanju u Srbiji, a pogotovo u svetu informacionim tehnologijama. Dobro jutro, Valentine, i dobro mi došli. Hvala na pažnju. Recite mi koliko su za informacione tehnologije tražene u Srbiji? Pa ja mislim da nema dileme da danas postoji velika potreba za zaposlenima koji rade u oblasti informacijne tehnologije. O tome govore podaci koji se dnevno javljaju u medijima u vezi sa tim koliki je broj konkursa koji se raspisuje svakog dana vezano za ova zanimanja, od programera, administratora mreža, pa sve do nekih još sofisticiranijih zanimanja vezano za informacijne tehnologije. A koliko se školuje, koliko se odškoluje? Pa ajde nekako da možda krenemo od samog početka. Negde oko 50.000 dece, odnosno srednjoškolaca, završava srednju školu u ovom trenutku. Od tog broja 50.000, 35 do 40.000 je budućih studenta i brucoša. Trenutni kapacitet obrazovnog sistema u Srbiji koji se odnosi na informacijne tehnologije je negde oko 5.500, ali iskustvo i podaci koji su trenutno aktuelni na tržištu govore da negde oko 5.000 slobodnih mesta ostane u oblasti informacijne tehnologije, što je potpuno nemoguće u odnosu na tražnju koja se javlja u isto vreme na tržištu. Što znači da postoje ogromni kapaciteti za proizvodnju velikog broja kadrova koji bi zadovoljili potrebe tržišta, ali jednostavno se ne dešava da se deca odlučuju da studiraju informacijne tehnologije. A recite mi, koliko su zapravo IT kadrovi potrebni Srbiji s obzirom da mi spadamo u nerazvijene zemlje? Mi spadamo u nerazvijene zemlje, ali sve kompanije koje rade generalno na ovom tržištu i koje su preživele sve ove probleme koje se dešavaju u privredi koriste informacijne tehnologije u svom poslu. Negde istraživanje pokazuje da 99% kompanija koristi informacijne tehnologije. Sad je pitanje u kom obimu i kom vidu koristi informacijne tehnologije, ali generalno svako korišćenje informacijne tehnologije zahteva stručnjake koje rade u kompanijama. Veoma često se dešava da dođe do zamene teza, da mislimo da kada se završi fakultet za informacijne tehnologije, da će taj budući zaposleni raditi u IT firmi. To uopšte nije slučaj. U 90% slučajeva vi ne radite u IT firmi, nego radite u kompaniji koja se bavi nekom drugom delatnošću. Da. A recite mi, s obzirom na malo preko one podatke koje ste pomenuli, to znači da ko završi informacijne tehnologije ima zagarantovan posao? Tako je. Da oni ne čekaju na posao? Tako je. Trenutna situacija je takva da se dešava čak da IT kompanije i druge kompanije regrutuju stručnjake iz oblasti informacijne tehnologije još u toku studiranja. Znači, čak se ne čeka ni završetak studija, a već se negde dobije posao. Studenti koji završavaju našu školu, inače, već u drugoj ili trećoj godini, s obzirom da imaju kompetencije da već počnu da rade, dobijaju ponude za poslove koje koriste. Osim toga, informacijna tehnologija omogućava da i sami pronađete neki vid zapošljavanja što preko konkursa ili preko interneta, jer postoje kompanije koje raspisuju javne tendere i konkurse gde pozivaju zainteresovane IT stručnjake da učestvuju na određenim projektima koji traju određeno vreme, pripremljeni su određeni honorari i vi na taj način možete sebe da samo zaposlite. Znači, postoji mogućnost samo zapošljavanja. To je lepo čuti u ovo vreme. Recite mi koliko je zapravo programiranje profitabilno? Programiranje kao... Kod nas? Da, kod nas. Pa možemo, s obzirom da znamo svi negde podatke o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji koja iznosi negde oko 300-320 evra, možemo reći da već početnici koji počinju da rade u oblasti programiranja stvaraju zarade koje su možda i do 2 puta veće. Ajde da kažemo od 50% do 100% je veća zarada početnika u oblasti programiranja. Sad, zavisno od tehnologije. Postoje tehnologije koje su veoma tražene, kao što su C# ili Microsoftova tehnologija vezana za Visual Studio ili nekakvi razvojni alati koji se tiču programiranja na internetu za web sajtove, to je svima negde blisko. Ti programeri su veoma traženi. Ja znam sa kojim se problemima suočavaju generalno naše kolege koje raspisuju konkurse na tržištu, koji redovno drže otvorene konkurse, a da pritom ne samo u broju ne mogu da dobiju
kadrove koji im nedostaju, nego i u smislu kompetencija. Znači, nije samo važan broj koliko kadrova školujemo, nego i pitanje toga šta školujemo. Koji kvalitet. A koji je vid programiranja onako najmanje tražen, s obzirom da znamo šta je najviše traženo? Pa, informacijna tehnologija ima karakteristiku da se negde čitav tehnološki koncept menja svakih 18 meseci. Znači, ono što se ne traži, generalno su tehnologije starije od 2 godine, 3. Tu postoji niz razvojnih alata kojima trenutno ljudi barataju, ali koji sticajem okolnosti nisu traženi na tržištu i to je ono što se kod informacijne tehnologija dešava spontano. To je da kad završite fakultet, u stvari ste ušli u pravi period učenja koji će trajati tokom života. Recite mi, koliko je zapravo obrazovanje u Srbiji u IT sektoru potrebno inovirati? Pa, neophodno je stalno inoviranje. Generalno, u visokom obrazovanju u Srbiji postoji princip da svakih 5 godina vi imate obavezu kao visokoškolska ustanova da reakreditujete svoje programe i samu ustanovu. I kako to izvesti? Pa, generalno, što se mene tiče i naše škole, pokazalo se da je jedini normalan i moguć princip da se ta stvar radi permanentno, da se nikako ne čekaju ti diskretni trenuci svakih 5 godina i tako dalje, nego jednostavno to je proces koji se dešava dnevno. Microsoft kao kompanija, na primjer, godišnje izbacuje najnoviju verziju razvojnog alata, što je slučaj i sa nekim drugim vendorima ili proizvođačima softvera, tako da nema tu nekakvog čekanja. Generalno, kada se pojavi novi alat, vi ga morate implementirati u obrazovni proces i postoji još nešto što se dešava u toj oblasti. Studenti vas sami teraju da vladate kao ustanova najnovijim tehnologijama, jer oni od vas traže da budu up to date, da dnevno ispunjavaju ono što se od njih očekuje. Malo pre smo pomenuli koji su najtraženiji vidovi programiranja u Srbiji. Da li to važi i za svet? Da li je isto web dizajn u svetu najtraženiji? Znači, stručnjaci programiranja u oblasti stručnosti programiranja danas dominiraju ljudi koji se bave razvojnim alatima za elektronsko poslovanje, znači za web. Generalno smo svi svedoci preseljenja svih softverskih proizvoda na internet, tako da je to možda najtraženiji oblik stručnjaka koji je na zapadu dominantan. Kod nas još uvek, s obzirom na to da nemamo dovoljno dobru infrastrukturu, desktop aplikacije, one koje rade na vašem računaru, su nešto što je najtraženije. Samim tim su najtraženiji stručnjaci koji se bave razvojem tih desktop aplikacija, a što se tiče zapada ili razvijenog sveta, pa čak i Kine i drugih zemalja koje su u visokom stepenu razvoja, web programiranje je negde možda trenutno najaktuelnija tema. Znači, zadržava prvu poziciju. Da, još uvijek. Zašto mladi odlaze iz Srbije, programeri najviše? Pa ne znam, ja sad ne mogu da sudim i nemam baš nekakve podatke koliko i u kom obimu odlaze. Generalno odlaze i drugih struka. Ja mislim da treba posmatrati stvar na sledeći način. Ne postoji možda struka koja ima bolje šanse da se ostane ovde, da se radi za strane kompanije. Postoji mogućnost, kao što postoji mogućnost da učite na daljinu, što postoji u našoj zemlji generalno kao ponuda. Isto tako možete da radite iz svoje kuće na daljinu preko interneta. Malo pre sam pominjao mogućnost da se zapošljavate projektno, da ne morate da idete negde na posao, nego prosto da radite 8 sati i odradite svoj deo posla. Generalno možete biti angažovani projektno, ali postoje kompanije ovde koje funkcionišu tako što angažuju lokalne programere, a u stvari rade za nekakve strane kompanije, što se zove outsourcing. Znači, outsourcuju se poslovi na neka jeftinija tržišta. Generalno smo mi jeftinije tržište. Plata naših programera je ozbiljno niža nego što je plata programera u inostranstvu i možda tu možemo tražiti razloge zašto se neko ipak odluči da ode u inostranstvo i tamo zasnuje radni odnos, a ne ovde. Mada, kažem, opet postoji mogućnost da to uradite i ovde. Hvala vam najlepše što ste izdvojili vremena i gostovali kod nas u jutarnjem programu. Hvala još jednom.